Ka sengrang ba Catholic mi mentudu Paris Jawai kala penlong ya ka Catholic Invitation Football Tournament mi mentudu arja arpoar hau ne benai nok pra bat kene ke jingi lek kai kala ya shibnai lenter. Hadin bagi kenhuan baper kila dep banyak lek kai hakine kisngi ki bala dep. La yok bandrung syaka final da ka kenhuan jong kirang ba na ka dong lom pertuk mi mentudu bat ka 7 pillars ki badai na ka yamusyang kimusnyang CMC. Ya kene gejing lek kai final la penlong menta kesengi sejan kalai pawai terik jong ni benai nok pra arja arpoar ha ka Centenary Football Ground Mokampat mi mentudu. La sedangnya kene kesengi dak kejing lang ke belengkot ha ka por shipau beje menstep ha ka ba ima awhai Andrew Shulai ila long i kongsan bat ima rana lakyang kup isembot kongsan. La dan rangkat ru ha kene kesengi i Father Ferdinand Dakar i Diocesan Administrator jong kejuai diocese i Father Manbaha Pakem i Father Simeon Sungo ki sisters mat kiwe ginong syakot sengubha. La penya ya kene ke jingilang da ima LS Rambai ibada i General Secretary Barim jong ke Balang Catholic mi mentudu. La yo ya ke jingkren pliang sengubha na ima Paulus Dakar, ke jingkren lengkot na i Father Ferdinand Dakar, ke jingkren na i sembot kongsan, ban na i kongsan ru kumjuk. La yo ru ya ke jingai sengubha ya ke kato kat ni ki balayarap banok seniang sya kene ke tournament. Hadin jong kini baro la sedang ya kejing lek kai final jong kini ki arkan hon bar hadin kejing lek ke internet bar ke bayaran kat bor bah la yora ya kenam lado da kirang ba na kedong lom pertu mi mentedu hakane ke video ngin yo i ya ki kato kat ni ke benta bekongsan ko ni ka por hakni ka kalimat chief guest yung i wow guest of honor yung i ka por gi Jakarta de Baroque officials invitees. Nakaliang yung ka senrang ba yung kabalang Catholic mi matru nangkong ingok yo play wato da kejing emlang kyong o da kejing ya luti kyong o ya ka senrang ba wa yi ko penmi penban upendep ya kani ka football tournament yung nusnem arjar arpawar tengah ni ka porn chim dia ya kawan ka benta Ndrai chim ka kam ka program ko dobo hani. Ha ka ding slimat. Yang saya ha ya piwara. Wi en benta wi chim benta ka ni ka por. Bat ko tong sandu hai mi sawo yu dar lengot wo de amlang wa i. Bat ya pi ki invitees tu dawan lang rangkat. Bat sandu ya ucip ka yang i padi kongkan nong bot yung citas marana biya kiti da si pausnem kam prolog di sania dokti lang yung pi wa kini ki wahe yung i ki serang ba yung kini ka balang ni utudu yung i sa komen ni wa ki yu ki jadi ting kam yung ka jing temha ha ka jing im yung ki kam ki manpa ini ki sinjuk lang ba lor kata ke nongrim sia waangki man laus nem adu linsnem hadu linsnem agan di kapor ayam Christmas chwa kud usnem chwa yap men lang iwo usnem teme bu ki gini ke jile ke kam ci benta yo benta ki manpa yung i ha gani ke chnong mi tudu yo ki ya kata ke mesim katong ha ki im ki pen rapan bahagi chu kam ki manpa da gua penman ya gani gejing leke ha ka ni kesni ha man la gani kapor au di lam arsnem katu Father ni mata gani bai khublai chibon la yo uma Andrew ni mata for your guest of honor wasnya bau e ya gani ka momento how chairman yung sport committee yo pon poi nuka cho uma le sungo Toko boleh cibon Emmanuel Celam M dekat dia presiden yang keseng rang bayang i ma Paulus Kar wo cim ya gani ka momento yo enu choma Emmanuel Toko boleh cibon ya father
wada pendep ki ni kekam. Dah ni ke por kekam ke program katu yo ni ya ke short speech now guest of honor yong. Bagi pedar kantam yo pedar mian overlock yo per kelas yong ngan do kelas 4 terter wa laskur hamarian yo pedar Ferdinand Kar ya u pedar wa mi o manbah tawaya ka jingile ke kenjat bol nado sedang ado wopoi kan ni kesngi ko bukut siawa kan ni ke jing penman ya kan ni ka football tournament man ga wina ki benta ku MKam ne ba kamwa kumoi te wa ngahai por wa dedep o poi do kelas 10 nomor yan ile menteri ko det ha din wa dai ile menteri ko the em ke entar office yong ki niki entar office football tournament the kut yang ana yung wan ile ball ha na district council det ha ga jo gasngi e appointment nya wo kre ha po atas council nado usnam 29 hado wa chong ya ho ajar khat pra em po pergi players lek guru cimenta naduk sedang ni tournament naduk ni pada poi pi ke final sao kemen now yo lengang ngau mentalang opi hani ke por ke wa closing man final yang ni ka tournament ha naduk ni por stip yo yang control lek man gi ni yang langba le man gi kam bang ni do dar kerenan lek MKam ke balance ha jing mang I hauro kan liang lo ngi ke body ha main do ga yila spirit ngecek ke kia mental health spiritual health met yang I MKam balance horok kan I kenang mau ye u bahai miat hapok kan I ka mo ikut pinga ni por yo mentah hewan bentah yo dem lang dia mentah lang pi orang bon jing MKam sekian hapok ka jing MKam yang bon handai nget scam kawan ide jing krek lang kawan ile uman ka ko pet job dan ni step jan buat pi ko kuah ni kesni atau apa je ni ka final ye ka ni ka football hi jar gini stem udap yulti kam I gi bru ni slaver thai jingerman wa gesni gi por gi wach kamat yo gesni por kamba jar kelong yung lang sem yang ile ki yung sem yang ile horok kaliang dem chim de por pi ba ka di ganti yo Yin ya ta yi ten nat
Kerpat yo Secretary Siapa Wan Sekmat Na Kabanta Ki Kentin Kublai Penlai ketika football tournament yang Newsnem ajar puar gua bertiji Catholic Invitation Football Tournament Mi Mentedu 2022. Dan kaumdasnya ni dah hari ni tournament yang ini Newsnem dah emi kende teligi tim dan divide ki hak art ligi group. Dan ni dah siap isuki ya ke final yang kini ke tournament yang ini haperdi yang ke 7 pillars versus Lom Pertuk Primary Unit yang ke Serang-Ba. Dan yang ke Sport Committee kublai ya warok ku mentalang hari ka kapor kodor yang ki demi hado ukut seru ila. Kamjula kublai ya kublai Cibon ya guest of honor yang digasgila umarana lakiang win go he na po senang juai ni tai Kemudian ku lang amenta trui hagan digapor kamtam le ya komentator yu chairman komentator yang kani gasngi Livingstone rumai wada line tu hi wada jan bekam Kakong Bountiful Kendai Presiden yang keseng manwe yo gini ke prize sya uni referee yang Mr. Krolan Nongrum Kerpat yo Mr. Krolan Nongrum Siapa Wan Sekmat Kim keniga facilitation program nika prize kepada pengkrek komiti fee. Tapti Kulai Sibun. Chua Cermang. Siapa tapti Yuma Lam Chua Cermang. Malam Chua Cermang to ex presiden yang keseng rong ba Balangka Telik Tapti Yuma Kumulang Chua. Ini for Kerpat Yuma Jimenus Pasi Sekretari Barim yang keseng rong ba Balangka Telik Mentedu Wan Cekmat Nagabantau ke prize Yuma A1 Mi Cermang Assistant Referee A1 Mi Cermang Assistant Referee Kerpat Yuma. The next Suma Wilpot Cermang Wilpot Cermang Kerpat ya Cerman yang keempat unit Uma Darius Dekar Wan Cekmat. Yang ketiga tournament yang Newsnem lai ke chau Sanki Dahar nagalom pertuk Sanki Dahar nagalom pertuk siapa Wan Cekmat. Jaga prize Usam do Sekretari yang keseng rong ba Balangka Telik ni Mentedu. Best goalkeeper. Ini for Kerpat Biang ya Sekretari yo pembina best goalkeeper. Christopher Sok Chang the 7 pillars. 7 pillar Christopher Sosyang Kerpat ya finance secretary keseng rong ba Balangka Telik ni Mentedu Wan Cekmat yo hand over ya ke prize. Best player. Best player Kerpat ya Sekretari organizing committee session pembina ya best player. Hajo ipor chairman yang organizing committee UE gani ke prize cha best player. Dawan Sencar Dakar naga pok skor football team. Dawan Sencar ka Dakar na ka Pok skor football team. Uni player ni chat du ni. Chat kelom pertuk. Em bagawajab. Kerpat yo presiden yang keseng rong ba Balangka Telik mi Mentedu Wan Cekmat yo hand over ya ki medal hajo ipor waga trofi sa kiniki saka runners up. Kerpat ya presiden yang keseng rong ba Balangka Telik mi Mentedu Babu Paulus siapa Wan Cekmat hajo ipor ka runners up siapa yang dolan yo pediang via medal haden itu kapten yo ciumu ya ka prize ya ka trofi.
Kapten, ya yalam ya kekenhon kapten, yalam ya kekenhon suai udeng ya ki model sua. Kapten helas. Top ti ya kini corona sop, mau kejing ya waro to ki job sudah. Boro kende tim kini cim bentah kini kemadan, mem ki rem to ki job. Reh kejing ya em ga wa ki job hi wa rem, reh nono wa cim bentah keman lepa wa job. So tapi ki, so ini por kapten yang cimna uya ke presiden ke trofi, kaisan aja tengkau ke trofi, tapi kam kedak kejing buram yang kejing galak stam yang ki dapat sudah ke final. Honda deman ki warem kejing hagani ke tournament, rai deman lepas ki wajak ke trofi so. Organizing committee ni wato dah hilai welcome ini for kadwa kini kinang job bang pediang dia medal wa trophy ini for larem kana no kajing pulse yang organizing committee la welcome bagaimana yang kang Jerman dia for organizing committee lada ka music lagi bom petaka bagaimana ke celebration dia pula ini for nong job semua wan cuma semua ya ke trofi harangkat wa ke cash praja to semua sabti ini for tempat ya kapten yang ke nomor 2 Nomor 2 saya rambak mim tedu. Hidit. Saya rambak mim tedu hidit. Hidit. Oke. Respon do tapi ki ora sisin kan ki dijawab dengan tournament. Do kebentar depois ke cukup kuat. Das nem kembali usut. Cukup nem. Dalam anggasan. Hamanat betul nem kembali. Football. Hanya ikut ke hijing. Nah, kesini. Yang mana kalau sebentar.